The capital city of Tripura witnessed a historic surge of protesters today as the newly formed United Movement Committee, a joint student body advocating for the Roman script for the Kokborok language, organized a massive Homchang Rally. The demonstration, which began at the Astabal Ground, saw a monumental turnout of students, social activists, artists and common citizens, all united under a single linguistic demand. The rally was marked by its non-political character, emphasizing that the choice of script is a matter of indigenous identity and educational ease rather than party lines. Despite its non-partisan stance, leaders from various political parties joined the march to show solidarity with the indigenous Tripura people. 1979 ni 19 January ni sini to Kokborok no state language hinai gosajak ble okay o sal ni sini tinisak jora Bangla baino, Bangla horof baino, Bangla script baino, school of Khorang tongkana. Okay, sorkari bhabe suilaino tonglakhana ble. Okay, tabok 1979 ni simi tabok 2025 busungkha. 47 years sungkha. Okay, asu bisi kudukma borok bo haparo kemai to. Asu bisi roma borok tambagi 8 seat lo dawi ma yang khaba sabongno kase to. Aborok no sungradi, abone jawab rigar to, tabo gram podo babu panang to, Chini Mukhyamantri borong guna manusia panang to abone jawab rigar to. Teke sa kok sungungkha, ram podo babu, bini asai function ni tinisak jora, line tang busu kok borok sika, kok lot thajaban to sika na, kok tang thajaban to sika na, kotoma thajaban to sika na. Ba bini besabutu ino bini loge songna Kokborok bai tito nog de suikana bazar khoros ni list phano de Kokborok suikana sungri bano ege chief minister ne kokto tam sana tong boto Kokborok go manjaya sibu sijaya kai bono je bujok nai rok bono sanai rok sawai khanarin rok borok jerokom sate bo sawta abo bini bakhane kokya abo buibe phurumjage sama kok CMni je kok obro nung bahiki nuk je jagao bo okok jemon deputation de thao kungna borok letter o afruke o repleria je pro rajniti ni kaisa kotor sabha aroke bini bakhani kogro sairika abono ki nor bakhabai na nai officially na bidawa hayo khuk tongto abo jong khuk tongto hisabe bonaya official hisabe bonaya tambage hinga kai official hinga bo officially satungta officially satu ang bo notification karing thong je tinini simi Bangla baino Bangla script baino Kokborok sine nangani sahos tong ke karing thong apro jong sanai bo officially saw hini nai Chini kok kha 1979 ni 19 January je jarao 1964 State Language Act no abono kisisa ngo khlai nai tamin bono na amendment khlainai je jorao Kokborok no bo state language hisabe bosrina kha apruvo Kokborok no Bangla bede Bangla script bede sujak no Roman script bede sujak na kuno kokuri kuno phano sujak kori ga kuno phano sujak kurui jagao borok le tamu khlaiei Bangla script no Kokborok no sakao singlo bedi khaba tin kok to arase राजनीति नि कक नो बोधे तो राजनीति नि स्टेज ओ कक सका बोइनी जे टारगेट स्पेशली नि मानो एक त्रिपुरा मथा एक जे रोमान स्क्रिप्ट हमने के ना ना और पॉलिटिक्स नि कोनो बो पॉलिटिक्स जागाव कारण त्रिपुरा मथा आसामान बिसि बुसुम खाबा बालो या खबले पियाबा रोमान स्क्रिप्ट नि दाबे बुखरुन सिबि 1967 68 नि सिनि गारो पॉलिटिक्स नि बाहाय फने कोनो कक सिकरे आबो Tungkai khaklayo, orang ni je political party itu tobo, je political party itu saka okai, Chini borok ni hamkrai na ini sawo, buku baiknya cuma hamzah gini sawo, borok Chini hamkrai no kasona bagi, Chini kok borok no yatek tang sona bagi so samuruk tang itu, abo
1917 सा 9 नि सिमिन तांनि दङ अब कसागर गुवामते नखलै दङ ताबो सरकाराव जारा तंनाय र जे ताबने बनो सिनियर जे पार्टनार बरबो सामुनु तांनि दङ जे अरखै आं सानाय जे चिनि खरां चुमते दङ कराखलाय माथि साने गे ताखलानि जे चोबा अ चोबा ए हमचां हिम बतक मसिनि थागला अ चोबा बर सगैनो जोंबो साइनि राजनीति ओ साफल जागै लाङै थांगा ककबरकनि जे आन्दोलन ओ जे नरै रोमान स्क्रिप्ट चोबा ओम हायजा मा दं खानो अब थै कुनु करै गे राजनीति और राजनीतिनि कुनु क्वेश्चन से फाया राजनीतिनि क्वेश्चन फायो हिनि साबो सानाय र जे स्क्रिप्ट नि बागै नाय सुइथाय नि बागै नाय जे आन्दोलन दं माने ओ आन्दोलन न देराजाक लामा फैसे बेंगै तलांना बागैसे बर'गाम दिखै कौसौ आरो पलिटिक्स कुनु बाहाय प्रूफ माने तिनी प्रूफ कुनु ग माने न अब राजनीति या अब पब्लिक नि न अब पब्लिक नि सारो फाइनल रक्षा बो पॉलिटिकल पार्टी नि लिडर तमरो के बुरी आंगे कोनो पॉलिटिकल पार्टी खलै डॉक्टर विजय कोनो पॉलिटिकल पार्टी खलै से चुंग कोनो पॉलिटिकल पार्टी खलै जों एमएलए बोया कोनो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोया जों सुइनाय खायनाय रखसै एके जों सुइनाय खायनाय र चुंसे थिखलायनाय ककबरक तांबै सुजानाय सुजिया जारा जीवनाव कखाय थाइसाबानो सुइमा करै परिमांबो करै सुंनि नंबरं न ताबो देबनागरि नबागे जारा सिरिक तमनाय ककबरक थाइ बिसु ककबरक कखाय नथि सुइलायका जीवनाव बयदे परीक्षा ककबरक बयदे परीक्षा कायसा कगलब मुखस साइ खानारि तुंलथ दानन्दनि कगलब मुखस साइ खानारि तु सामलानि कगलब साइ मुखस खानाय खानारि तु चंद्रकान्तनि कगलब मुखस खलै साइ खानारि तुं नामा गाय पयतो थांगा नंबर ककबरक बय परि हुनिने ककबरक बाय बंनि कोनो गदाल मुंसे करै ताइ दलसा दङ बंनि नग नुखंका ककबरकनि कोनो बाहायसे करै बिहि बेसाय कक समासे कक वानजि बेसालायो बसाबुते बेसे कक वानजि बेसालायो आबारकसे देबनागरिन बागे बांला स्क्रिप्ट बागे बाहार लाइब्ले आरो ताइताम साजांनाय दं आं मुंखौ साना मुं गैया नन एग्जाम्पल साइबन बायो साबनो आं यासिका कक साइद हिंजा किन्तु रोमान स्क्रिप्ट न हिनि हिंजा खनो अब एकदम फेग एंड खायै नखमान बा बरगाबनो सामु थाबा जमानलि ओ जे कमिटि र बुफ्रो नखबा सामसरो निंग 91 बोयर नख 93 जराता 87 गाय बिसि बुजि यागो मारो खबा यागो जरा मारो गलि आपले गाय 2004 उनको नखमाखाय पबित्र सरकारनि पबित्र सरकार कमिशननि रिपोर्ट नखमाखाय आरो साजाबले 67.8% जे जागाबो ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट सुइदि हिने बरक रक रायरिखा अब साबो रायरि बगनि बखानि बरक रक तामबागे हिंगाय ओ जराबो टीजेस जारा खलायनाय रक टीएसएफ जारा खलायनाय रक माने रोमान स्क्रिप्ट नि जे डायर हार्ड डाई सपोर्टर तंनाय रक डाई हार्ड सपोर्टर तंनाय रक बरक तो बॉयकॉट से खलायजाक चिन्थानि जे जराबो क्वेश्चनारिज फाइका पबित्र सरकार कमिशन नि सिमी जोंखौ क्वेश्चनारि आपनो फियोगे बंद नाइलिया बंडल खाविले गिबलिरि रहकासिम केबो पार्टिसिपेट खलायनि इनके आरो ओ स्क्रिप्ट नि क्वेश्चनारि जो आपनो फिलअप खलायै सबमिट खलायनो साबो जत बरंनि बखानि बरक रक पीएसयू नि बरक रक हिंदी जीएमपी नि बरक रक हिंदी सीपीएम खलायनाय बरक रक हिंदी इनके बरक खाका जे चिन बखानि बरक रक सिमिसे पार्टिसिपेट खलायनांबा 100% नो बांला स्क्रिप्ट नि फेवरो राय फायनि हिंदी किन्तु नायबाथामो आरो वासे 67.8% फाइका इके नुक्ताबो वानसुगे नायदि रोमान स्क्रिप्ट नि सपोर्टर रक आरो जदि पार्टिसिपेट खलायमा दं हांगाय अब 100% नंगौ इकाय मानिक सरकारले बखाय 2004 जे रिपोर्ट नखमानि और रिपोर्ट नि साकाबो 2018 जरा 14 बছর और रिपोर्ट साकाबो आसुगे तंखाबा जिबो बुतुय no muruktoy jibu hasigiri muruktoy batangla ara muruktoy tangkapa ini kuno message bas सरकार नि थानि मेसेज खा आबनो बसकांगो एक नंबर खा रोमान स्क्रिप्ट नो ककबरक नि ऑफिशियल स्क्रिप्ट ने मागोसे नै नंबर 2 खा बसकांगो परीक्षा फाइतमो सीबीएसई टीबीएसई परीक्षा फाइतमो आरो नि जे क्वेश्चन पेपर रक तमनि अब बेबाक बाय स्क्रिप्ट माखलायनै बांला बाय प्रिंट खलायदि बियाबा रोमान स्क्रिप्ट को प्रिंट माखलायदि इकाय क्वेश्चन नि आंसर रिफ्रु आपको जे जेरकम मुसुङो आमतिकले आंसर रिफ्रु जों साया जे बांला बाय रिमां लाखिनै जे सुइना मुसुङै सुइथुं फियाबा नं या खानाय साबबा नं साबबा या खानाय नं तो या खानाय बारो गया निनि गभर्नमेन्ट नं निनि सामुं तांबा
जे borok je nayo boni bkhao jeta naimani naimung tongmani abone sinung implement khlena nangle nini musungma borok unko saga singlumna to pogya tamin saba democracy tam hinda je by the people for the people right of the people nega nungoro by the people bakuri of the people bakuri nini saijuni kokse nung saita mo ga borom simin democracy khaba abono karina chini Indian constitution tam sa Indian constitution abono sabo je sakok o kogo kok sanai bo songlo je sipano bang thayang thung bongni kok dom muthangna bago je lama himna nango abo o lama himna bago borongni odhikar tung mekai ungwasa chini Tripura ni chief minister manik sarkar jeta samani abo the constitution phatar thangesi kok sabo constitution ni je spirit tongmani o spirit ni phatar thangesi kok sabo botamti kok sawi mei he is not supposed to talk like that botam khla kok saba. The Homchang Rally proceeded through the main thoroughfares of Agartala, with participants carrying placards and chanting slogans demanding the official adoption of the Roman script for Kokborok in textbook and examination question papers. Thousands of students from various organizations, including TSF and TISF, joined hands with the general public. आज लोग हम TSF, TISF और जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, काइपिंग स्टूडेंट एसोसिएशन, मोलसम स्टूडेंट्स, and even music convention has fully supported not only from here, बाहर का भी, असम का भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, they have given their full support. हम लोग आज इन डिमांड ऑफ रोमन स्क्रिप्ट हम लोग का जो होमचंग रैली है, हम लोग आज आस्तबल से लेकर राजबाड़ी तक जाएंगे. सिर्फ अगरतला में नहीं लेकिन पूरा त्रिपुरा में ये मूवमेंट हो रहा है. हम लोग पिछले साल भी किया था, इस बार हम लोग फिर से कंटिन्यू in demands of Roman script. We have seen recently even the chief minister has given a statement and we want to pass a very clear message. हम लोग यही बोलेंगे, don't play with the future of the students, and we want to pass a very clear message. We are demanding very peacefully. We have seen the Basandalan, several students has been killed and we believe our students are ready. Definitely TSF and all the student organization, we will fully swing this movement and take to another level, and we want to warn the state government and central government that TSF and all this organization, TISF and जितना भी student organization, हम लोग सब मिलके इस बार हम लोग movement करने जा रहा है. Protesters argued that the Roman script is more compatible with the phonetics of Kokborok and is already favored by a vast majority of the community. 99.9% of the indigenous people supports the Roman script to ensure a better future for the next generation's education. TSF only andron khaya sung khan saya sung samani sung chief minister malaika kok saka discussion khaya kintu suluka chief minister statement tabu nari sung of question no jeta sungna namani chief minister joto minister tonero no cabinet minister no sungna namu as a citizen sung youth sung kha guardian society ni because we are the future sung guardian bamai sung decent sini na namu kintu tini sungnuka je government jada ruling government borok tabo bono solution khlai so sung andron khlayu kintu tai solution yam government sung tai amai sung sung government of Tripura no sung government yang ti sung horo tai public bosuna nangnai mo haike no asek andron khai dong Tripura saro kintu tabo solution ning ya tai solution khaya karon sung no body horo boro no boro asui tongi nangya kok sanani ya sini development ni bagi language development ni bagi kok saya borok abo clear message na nangnai je tabo minister tongnai rok especially ruling party borno boror cheng cheng ra chongi rohya borno depression bai kok sari depression bai solution bai kok sau sung solution khaine yara thangi karon sung elected members ya sung kok sana yara buti kok sana ni kintu abo responsible ka chief minister rok borok kok sana nangnai chief minister bai ini ni lahar Homchang Rally ni atom lahar mutai telu korong ta message namu soal Homchang Rally bising. Ta tini Homchang Rally ni bising ti sungomol clear message namu songo. Jen ID sung sini future ro dise kene ni sung semak lai nai. Tai sung thancha ka message mar honai je society or Tripura sarno je sung kun din Tripura sarok sung joro mar nai sung je sini man thai mania sang sung amron khai nai sung to khai nai kintu jara minister tone borono accountable
borno daityo gana borno daityo borok haini bagi minister rongno jata ruling tongnai rongno suna nai ruling minister suna nai nongno chongi rohmani noni daityo tamano daityo da khlaya abo clear message tai sung abo tini andolon te yaban rohna musungo sung kun dino sring tonglak sung sini khorang chen thanai jese borok solution khlaya sak lai thanai sala CM ni JSP singkha abo no pore MLA ba minister no pore to ta ma asasdar nai abo no jaga CM se akok sai abo sana musungo tabo je ar minister tonai rono bo suna musungo chief minister da bong tam bong no ganti ma musunai frunsinai chief minister da frunai tabo kaisa clear message chini jara minister tonai ro especially ruling party ni tai joto minister tonai ro MLA MDC ro no bo joto MLA ro no suna musungo naidi future kha je tiprasani future sami yago ba borok thamani yaglo tabo sung sikla roksi tiprasa sikla rok se o society no naibo tlangnai hani bagai o tiprasa future tiprasa sikla ro no future no one suna nangnai borok ab clear message abang sadam sungu je minister ro no bo clear message je tiprasa ro ni je khorang no kok disaidi tiprasa ni kok na sadi karon o roman script issue onek balogi phaikya sani phaikya sung omo tiprasa sikla ro nayu baike gake sung sabi je pori tongnai rok 99% je already roman script by hamjaine si tongnai yu gake sung report ekhe tabo university report naidi college report naidi sung school ko thank kok sakan nubu baksa banglamen by Kokborok ponjana nam jaya naya poting medium nas naya practical fact of practical thangi se semak khlainai abon semawan sungai abon bagino nangni kok samani sai development sini kok tabu development bahi ke ba dalan kono tang development ingya language development mak lainai language development bahi ke nai ga ke sing sin kok lo kusugut lang nam sung kusugut lang na tam bai khainai sing tabu bangla bisene or tripura bai koita ja poriwan development gri khaine koita ja poriwan kintu all over world wide poriali na ke sin kong sung kusugut lang nam sung hani bai no sing ma wan sungai a tabu ang bai no sini jara pori toner roman script sidai abon bai no ang koinai minister no kam ke wan suti samung klai sini baroni bage buskango board exam tongo board exam jabu je preparation khai jona no nta ko kesana musu sari jeta board examination tabu question print khajak tongmani sung onek barbar request klai kya roman script bai print sung bono basaka je borok je samung klai tomni amo illegal un dina fono bangla print khadin sijak khri han bai sing photo bo thangi onek bar klai han bai no sing han bai tabu han sing press ari dong je board examination ni bagai 10/12 ni bagai tai jor text no print khaidani roman script bai as halo to CM sari ga je chakmar ko kase pong ni basa pong script of tori klai man ka nandar ko tangi buni basa na sanai tong kai onor ki obotam sanai ro ki development ro sinida na orto joto bosong sanai tong ka no awo chakma bong ni bepar abo karon sing tipra bepar sing boss kilo nai abo sini matters sing nayo sini je roman horop no sing taw roman horop nam sing adopt khaina ga se tiprasa sing situ jago sing sini language international level plan nam sing chakma na mala da bepar bong ni matters aba full comment khine thenga bong ni bepar hai hunpa no tabuk je chief minister sabna blind and democratic borok katamo impose klai toniru dictatorship kamot kun dinot bo judi democratic borok ti persame hamkre na inga bamti kok sana tongmaya amokun ti persame hamkre na yumani maya ni tabuk script develop khaina slamana 100 bosor Kokborok lui thanai amoda nai na ti persame mas sungai sak bo sungai na question 100 bosor 200 bosor nang thanai obviously already university MA khai dong PhD khai dong nung tai Kokborok tabu develop kani devanagiri by thung ba on script tal islami to sekleman isbilama ba conspiracy abrono sitai and when the process of whole singama question khai dong actually. The rally serves as a direct response to recent Chief Minister Dr. Manik Saha's suggestion favoring Indian script over foreign ones. For over 5 decades, the Kokborok script issue has been a flashpoint in Tripura's socio-political landscape. Today's demonstration highlighted the growing frustration among the youth over the lack of a permanent resolution.
Chini Homchang Rally to non bos haiman na kawang ma rom salrom moi tai kawang ma Chini okar sakar ro omon tuino kok salai to bote even Chin CM bo omon tuino bo kaisa kok ro saka Chini Rally to Homchang Rally roman script no tui Chin ti ba saro asak bo saroi romoi jeta sani to moni amon tuino Rally ba tini o team bo to O Rally ni bising te haste mantri okra ba je mantri MLA to no pa Tripura salo ko ta kok kesana kasar mun to omon kasar nai je Chini Tripura saro kono saiman jara tabu English medium specially pore to CBSE o joto no English ben agi sere purun chibino suya ko pore hega jeta roman script bai কিন্তু তাবুক চিনি বংনি ককবরক যেটা কোয়েশ্চেন নঙ্গ আজাগায় সোনু জায়গা বাংলা বেশি যাব ওখানে তাবুক যদি বাংলা মিডিয়াম চিনি যারা পড়ে হাইকা হাঁকায় বরফ তরিয়াকে ইংলিশ পড়না বেজাল নয় সেই মামা হাইনো ইংলিশ পড়ে হাইনাই র ও বাংলা বাই পড়না বেজাল তো আমরা जों চিনি সানমানিকে जों অপশনাল যে খাইদিন সামনে কাইসা ত্রিপুরাসা সরি কাইসা চিনি ককবরক সাবজেক্ট ন ও জায়গাও কাইসা ইংলিশ প্যাটার্ন বাই তলনি কাইসা বাংলা বাই যারা যেটা কমফোর্টেবল আমি যে সিটানি বাকি जों बावना रिक्वेस्ट खायमोन हायफोनो जों लुगै दङ बार जे बर' गावनो गसिया जे अमनो बर' गसिबो ना हाया ते अमन बागै कोनो सापर्ट फुनो उल्टा साइ दङ जे अमो इंग्लिश भाषा बियां नि थाखाय सो आमर नायाबो जतम जे गभर्नमेन्ट तंनाय नां कयनाय जे तमनो रिजल्ट खायनो बागै तके सल्भ खायनो नंथु एखाय नों जुदि साइ दङ साबका बिगासिनो गा नों आसक सारा दङ नि बर' टिपा सारक जे दङनि बरजन साइ दङ रोमान स्क्रिप्ट दिनाय बा रोमान स्क्रिप्ट नांनाय kan dengar sabka bikas bahai gengka amon bagai nas tini bar sini omo khlai jagi tongo tini chengja kha unitedly o jaga TSF tongo TISF tongo abon ya gulo tebo kawma chini riang student organization tongo jomatian ni tongo sakma rong kawma hajak tongo to omo tini starting khaijaka amo tebo financial tebo koto khlai jaka ya ba lai thanai salo CM je speech ri roman script te abaroti tam salam ও যে সামান্য আমো তো কাইসা সিএম নি স্টেটমেন্ট নিয়া কারণ সিএম তো কাইসা দেশ নাই নাই কাইসা স্টেট নাই নাই দেশ নি স্টেট নি কত হিনি ওয়ান সুজাকো কিন্তু ববি নি যে সামান্য মানে আমো বেলেন চায়া তাম নি বাকি বা বজেটা সামান্য বকাই সাকা ও ইংরেজি নি ভাষায় হিনি কিন্তু বজেফুর বিনি মুসিও ডক্টর মানিক সাহা নি বজেফুর মেডিকেল পড়ে হেগে না আপুর ইংলিশ মেন পড়ে হেগে না বাংলা বাই তো পড়িয়া তে বজেটা স্টেটমেন্ট নি মানে আমো পাবলিক নি বাকি সামুখাই দङ পাবলিক সেবনো CM sana to public se joto sai dong roman script bai ni boka amon obo sai dong ka tamo wansuna nango te obo belen wansuk thai. The United Movement Committee has warned that if the state government does not take the concrete step to address their demands, the agitation will be intensified across all districts and subdivisions in the coming days. Reported by Saljang from Agartala, Chini, Khorang.